menene chinde ajirie tabantaba. Hali ya familia ya mzee Nyamwaro pamoja na wanawe ambao wameishi katika hali ya uchochole kijijini Sensi, eneo bunge la Kitutu Chache Kaskazini, kaunti ya Kisii. Cyane kila matuka mange enkora nyombe abachogete. Cyane kita abana bantu arete sayambote nko bairenya kita umwanaro ole nyomboru arete. Nyamwaro ametudokezea kuwa wamekuwa wakitaabika kwa muda sasa, hasa msimu huu wa mvua nyingi zinazoendelea kushuhudiwa, huku wakinyeshewa kutokana na paa lao bovu. Mugambi onchonge togokwira nilimbia mono mbabu ati nyomba mbabwate bari gotwerwe lakini wakorira amaya teganya sago seseni egento kende togogotebi tokogosaba mugambi onyare ko bakonya kero ukorigereri nyomba ndagera mbabu ati ebinto bya nyomba bagotumeka gitanda tibabwati mattress mbabwati ndagera mbabwati no ene ebinto bagotumeka utensils yo mugambi mbabwati korancho mugambi etware kogosaba aso wanja onyare ko bakonya efamily ye nyare kogenderera nere nyare korerekana buna abandi n'abana imbegite skuru bagoseriwo arafu nainde ekendi timbati inone gitanda wamenyere toboko. Ndugu, jamaa na marafiki hawakusazwa baada ya mwakilishi wadi wa eneo hilo Bwana Onchoga Saisi kuwajengea nyumba ambao wamekuwa wakitamani. Togotebungo Nyamwaro embura ya ature nyinge baka yabatwerere nyumba asebaraire togojikorigerere tokonyora maene enyumba na abatwerere nyumba togwagero mweshimiwa Onchoga Nyagaka mweshimiwa Onchoga Nyagaka gonde ai abuna atari minyokango bagajire nyumba ingoja rene tokoriga emete tokobeka nyumba rero twagokire sana twarorira amabati aretirwe chibundi chiachiri chiabekire nyumba anko chandekire na anti bachandekire bamenyate nyumba emo no bagouta mbabwati bintu bakorarera ebirogo mbiyo nyumba muna moroje yani umechanderane menene chinde ajirie tabantaba. Majirani na marafiki hawakuficha furaha yao kwa kumshukuru mwakilishi huyo, huku wakimwomba Gavana Arati pamoja na wahisani kujitokeza ili kusaidia familia hiyo ambayo imekumbwa na janga la umaskini kwa muda mrefu. Mimi ni Ologo Melvin nikiripotia Kisii Hot, Sensi.